Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na zatvorenoj kapiji Svetogorskog manastira. Ko je bio Sveti Sava, pitamo se danas. Ko je bio taj čovjek čije su mošti morale da se spale od strane Otomanske imperije 350 godina posle njegove smrti? U njegovom žitiju je opisan razgovor sa jednim monahom koji je došao sa Svete Gore i posle razgovora sa njim, kada mu je ovaj monah opisao život monaha, poredak svetogorskih manastira, po Božijem promislu se to desilo da ne uspe ova zamisao Nemanjina i Sveti Sava je postao monah najpre u Ruskom manastiru. Мы находимся в Старом Русике. Это место известно в мировом православии тем, что здесь в 1186 году принял постриг святитель Савва. Kasnije je prešao u manastir Vatoped i tu mu se pridružio njegov otac Nemanja, ali sada ne više kao Nemanja, već kao novopostriženi monah Simeon. Otvorite mi, časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina kao najmlađeg svoga brata. Gospod ga je kasnije prizvao na služenje u arhijerejskom činu i on je postao i osnovatelj i prvi arhijepiskop Srpske crkve. Ovaj dokument iz arhiva manastira Hilandara je karijski tipik Svetoga Save. U Kareji, administrativnom centru Svete Gore, nalazi se jedno mesto koje se zove Isposnica Svetoga Save. Svojevremeno je Sveti Sava gore provodio vreme, molio se Bogu i u svoje vreme napravio ovaj ustav. Znači ovaj dokument je originalno iz 1199. godine, to je taj tipični pečat Svetoga Save. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Kada neko krene put manastira i putem ka Bogu, on u stvari kreće putem ljubavi i kreće iz ljubavi i za ljubav. Jer kako se kaže u Svetom pismu, Bog je ljubav. Al je krepka volja moja, što me noćas vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru. I sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Hilandar je osnovan u onim vremenima kada su osnivani i Oxford i Cambridge, Sorbona, koji su takođe bili monaški centri i zbog toga se sa pravom može reći da je i Hilandar bio prvi srpski univerzitet. Zaškripaše teška vrata i nad njima sova prenu i skreštanjem raznih krila i skloni se u noć crnu. Došao sam ovde iz Milwaukee, Wisconsina u Americi. Duh Svetoga Save nije ograničen samo ovde u Hilandaru.
nego on je dostupan i prisutan bilo gde, bilo kome koji želi da njega podražava i ti malo, a da njega podražavaš je da nosiš svoj krst, što je radio naš Sveti Sava. Nemoguće je sagledati jednu takvu duhovnu ličnost kao Sveti Sava ako se ne otkrije koje su to duhovne sile koje su njega učinile tako velikim. A ta duhovna sila u stvari jeste blagodat Božija koju je Sveti Sava i zadobio služeći Bogu od svoje najranije mladosti. Ta sila nije ograničena prostorom, nije ograničena materijom, već je svuda prisutna. On nije samo bio duhovni otac srpskog naroda, on je bio ujedinitelj srpskog naroda. Gde god srpski narod je u svetu, Sveti Sava putuje sa nama. On je putovao kroz svetu zemlju, on je putovao kroz sve srpske krajeve, on putuje i danas sa nama. Ali to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše rastko